ام vegeren بردەوام کردنا شەربێرکە خە شەربێرکە لێی براندنێ دەمێوە لێی براندن بێن ئینشەڵڵا. ئەف خەلەکە دوویەمینە ji şevbêrka me. Di xeleka yekem de em li ser lêborandinê giringiya lêborandinê axivîn. Me got bandora lêborandinê çi ye li ser saxlemiyê, bandora wê çi ye li ser enerjiya mirovan. Dû de em hatin kîne ew kesên em li wan biborin. Niha em ê li ser çavaniya lêborandinê biaxivin û li ser teknîk yan teqeniyatê lêborandinê. Berî em dest pê bikin, ez ê çîrokekî ji we re bêjim, ev çîrok bi rastî çêbûye. Rojekî nexweşxana dîna li Hawayê. Ew nexweşxane bi navûdeng bû. Dijî ew kesên dîn û har bû. Yani kesên tê de, dînê tê de ne mesele bû. Tu kesî nikarîbû wan kontrol bike. Heta giha bi wê radeyê ku karmend û bijîşkên wan pişta xwe didan dîwar, yani paşpaşkî divekiran ji ber ku eziyet nekêwa ji tirsa ku ev nexweş ev dîn yani eziyetê bikevin wan tedîl wa bikin. Dr. Hewlin ev kesekî pispor bû. Doktorekî bi navûdeng bû bi teknîkeka rohî. Ew teknîk bi navûdeng e, navê wê Ho'oponopono bû. Dr. Hewlin razî bû ku bibe rêveberê vê nexweşxaneyê lê bi şert û mercên wî. Divê Dr. Hewlin du şertî wî hebûn. Yekem, divê Dr. Hewlin nexweşan nebîne. Ya duyem, divê teknîka xwe ya Ho'oponopono li ser wan tetbîq bike bê ku wa bibîne. Ev bû her du mercên wî ku bibe rêveberî vê nexweşxaneyê. Rêveberê wilayetê yan em bêjin Hemdê wilayetê qebûl kir ku mercên Dr. Hewlin ji ber ku gelek zehmet bû ku kesekî pispor bibîne dawra rêveberiya wê nexweşxaneyê bike. Dr. Hewlin çi kir? Em ê niha bibînin. Dr. Hewlin faylên nexweşan anî yek bi yek dixwend, li hestên xwe hûr dihat û didît ku dema dixwînê hestên wî hestên bêzariyê ne, yên qehrê ne, yên êşê ne, yên hestine nexweş in, hestine nerênî ne. Loma çi kir? Got dest bi teknîka xwe kir û ew jî tenê çar hevok bûn. Çar hevok tenê bûn. Dema fayl dixwend digot ji wan hestan re ew hestên ku pê dihisa û dilî bi wan kesan vedima digot bipûre. Yekem hevok bipûre. Min efû bike. Ez ji te hez dikim. Spas. Bipûre. Min efû bike. Ji te hez dikim. Spas. Digot bi kûrahî pê dihisa ji dilê xwe. Ev hevok digotin ji van hestan re têbînî kirin ku piştî demekî, piştî çend heyva rewşa nexweşa baş bir û baştir vediçû. Hetanî ku ew nexweşxane hate girtin piştî 3 salan. Ew nexweşxanê ew dîn û har tê de bi teknîka rohî ya Ho'oponopono
یا چار هەڤۆک بوون ببوورە من عەفو بکە ji te hez dikim spas bi kurahiya dilê xwe bi hestên xwe ji wan faylên wan kesan re dixwend û digot ew kes baş bûn. Nexweşxanehat girtin ji ber ku hemû nexweş baş bûn rêdana Xuda. Her nîrûrewş, her kes, her bûyer çê dibe wek me got hatiye ji ber me fêr bike û em divê xwe bibînin berpirsê wan ku em lêborandinê bikin. Em berpirsin. Eger ev tişt çêbû wextê pêxemberê me Zennûn Yunus aleyhisselam wextê zilmî dît ji milletê xwe çi got? Ku la ilahe illa ente subhaneke innî kuntu min az-zalimîn. Vê dî çi kir? Bû berpirs. Ku ev tişta hatî serê min ji destê min gaye min. Fe ji ber gelek cara bawer bikin em rêdanê didin wan kesan ku zêdegaviyan bi me re bavêjin. Çawa baweriyên me yê ku em baweriyên me yên ku di mejiyê me yê nehaye dar de hatine kolan ew baweriyên me ew wan kesan dikin jiyana me de. Çawa yani gelek jê dîtine ku ez yani ez mirovek timî mudaحî me timî ez qurbanî ez qurbanım yani timî ez dibêjim bila hem nakê bila hema غêrî min kêf xweş bin bila ez hem nakê mişkila niye yani mişkila nîne bi me re ev kesa hay ev kesê ha ê ku ev baweriye ha di hundirê wî de ku di mejiyê wî yê nehaye dar de hatiye kolan ev baweriye ha timî wan kesan jê re dikişîne jiyana wî ew kesê ku zilmê lê dikin. Tu dizanî vê tiştê? Ji ber wî wek paqijkirinekî ji mejiyê me yê nehaye dar re divê ji wan baweriyên nirênî re divê ji ber timî kesên baş werin kevin jiyana me de û heger ew kes hatin jî kesên nebaş hatin ketin jiyana me de ew e va em bêjin çekê me em lêborandinê bikin erê û wan baweriyên nerênî biguherînin. Li vê derê em ê şevbêrkên bê de bi izna Xwedê em ê gelekî li ser baweriyên nerênî em ê biaxivin ji ber gelekî em bêjin wek rê digirin li ber mirovan li ber pêşketina mirovan. Em ê teknîkê lêborandinê sê teknîk hene dixwazim ji we re bi Kurdî bêjim. Teknîka yekem ku tê nefesna xurt tê bistînê dereka bêdeng girûne li vê derê jî ez ê wek medîtasyonekî çê bikim bi izna Xwedê hemû ez dem bibînim ez ê medîtasyonekî çê bikim li ser vê li ser va teknîka. Fe me got teknîka yekem ku tê hilmkêşinê kûr tê bistînê di derekê
ددركي بيدنگ ده وتبي كسي بيني بيش ياخوا تبيجي من اللي تبوريما شبوي خدي تظانم تظلمي المكر تظانم تأيش كرا لنافيم ده لأس لتاتبورم جبر از هیجامه رزگار بشیم از هیجامه بقهر بشیم وهجر دوی وقتی دجیت تبقري تتشبكي تدرخي وهستا درخه جبر أفهست حمو هاتنا نخماندن بشتيت وهستا درخي بيجا أزل تدبر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أزل تدبرم لي براندن خوشيت دايما لي براندن مبيش تيخي لي براندن مرزقارتكي لي براندن نورها خداي تتلي مدد بشكفيني لي براندن هيزا من مسترتكي فالفيدري تي بتشو تي بحسي كو أو هستي النريني جدلي الدركبي أمي ورن يادو يمين يا هو بونو يا كواف دكتور هيولن تطبيق قريل سرنا خوشين خوا تبي كسيدي صابيني وتبيجي ببورة من عفو بك أسجي تحزتكم سباس والفيديو تي استغفار خبيني وتي دعاجي ربكي بخوشي بتوفيقي بتشد دعاء مرد بالفيديو تشد دعاء باش وخش هيا بدا جبركو تشتا تددي لتدفقري تش قوتنا تددي بزبزباتين خرت بزبزباتين بلند ين أريني وان هستان وان بويران لتفقريني يا سيمين أزي بيجم الفيتري أفايا كنت تبيجي أزل تدبورم لي أزي سينور جترتين أز هجامة مروفك باش وقنج بكفيد شيان عمده تبيجي ويكسي هرا التبوريمة بخيلنا باش تاخد ديتا ودتشي الفيدري تي شبكي تي وك ام بيجن تكزين اريني تيش خرديني انو تبيجي اس كسك شهر كسي حزدكم تبيجي يعني تي وك تكزين اريني بدي خوا حتى انو تبخيليني انو او كسوا باش تاخداتا تليد بوري ودتشي اجبرته هجاي تبيجي كيف خوش امي سربات شتا قرك يمي باخفن جبر براستي يعني كسين تكفن شيانا مدى وكما بوتي دستمتي دهيا جبر بوهابون ما هندري عن تقدير ذاتي لجمع كيمة اجبر بولي ام دهيلن او كس خبيخ النافشيانا مدى ام قوتي ام بوهابوني دتنوا اجبر تعديل ما بكن فالفيدري ميتش بكن امي تكزين اريني بدنا خوا جبركو بوهابونا ميا هندوري زيدا بكي بيستويك روجا مكارن فان تكزيان بدنا خوا و بيجن اسكسك بوهامة اسكسك شهر كسي حزدكم اسكسك الخد بورم اسكسك لهر كسي دبورم اسكسك هجامة كسين باش تشانا من دنا كسين باش تشانا من دبن
يعني تكاري بسي أوايا بيجي بسي فورما بسي صيغة بيجي تبيجي أس وتبخيلين إنكو هنا جيل سرتة بيجن ت وتبخيلين بيجي إنه نافي تتبيجن يعني وكان بيجن أز بيجم أز بوهابونا منا هندري بلندا أز تخيلين إنكو هنا كجمرت بيجن تو بوهابونا تيا هندري بلندا أز بيجم هيفا بوهابونا تيا هندري بلندا هيفا بوهابونا ويا هندري بلندا فالفيدري تشكر تا أس و تو وكهناك السرتة بيجن أمي تمرين أمي بهتر للسر بسكنن دمي بيدا إسنا خدي شاف بيركاميا لي براندني هي فيديكم يا ربي هم كاربن تفدا لو خبو بورن لكسل دورا خبو بورن جبرهن رزقار ببن جبرهن هيجانا خوشيه هون كارن ساز بكن از باورم فيدشتي خد على خوشيه و لي براندني و بيشكتني بدوت طبعا شبابا بميني خوش بميني خير وخوشيه ده بورا هيفا رونق